mu se činilo da ne mogu biti zanemarene njegove lepe priče, kad u njima nema ni lažnih scena, ni izmišljenih razgovora, ni izveštačene duhovitosti, nego je sve jedro, snažno i istinito. Pisac za koga je Jovan Skerlić rekao da je bio najveći talenat u srpskoj književnosti. Bora Stanković rođen je u Vranju 1876. godine. Vrlo rano je ostao bez roditelja, a brigu o dečaku preuzela je njegova baka. Slušajući njene priče, Bora je verovao u nekadašnji sjaj svoje kuće i svoje porodice. Kada se upokojila i baba Zlata, Bora je ostao sasvim sam. Uspeo je da završi školu, a zatim i fakultet. Tada je, po rečima jednog našeg pisca, počeo život malog činovnika i velikog književnika. Iako je pozajmio novac da objavi svoju prvu zbirku pripovedaka, iako je od mladosti bio sklon alkoholu, Bora Stanković uspeo je da napiše Nečistu krv, naš prvi moderni roman koji je preveden na više stranih jezika. Dao je i Gazda Mladena, tu su i legendarna Koštana i Tašana. Ipak možemo da izdvojimo i njegove priče, kao što su Božji ljudi. To je zanosna, inspirativna zbirka u kojoj se nalaze likovi, a i sami naslovi priča raspoređeni su tako da su imena junaka naslovi imena priča. Možemo sresti srpske, ali i arbanaške, turske i romske porodice. Možemo videti desetine sudbina neobičnih samotnjaka, lutalica, prosijaka, siromašaka ili ljudi koji su kao i pisac vrlo rano ostali siročad. No sve njih odlikuje i snažna želja za životom koji se kroz neobičan južnjački kolorit prepliće sa starim, zaboravljenim običajima i prilikama koje je zanimljivo ponovno odgonetati. Ovu knjigu upotpunjuje i intervju koji je Bora Stanković malo pre smrti dao Brani Ćosiću. Bora Stanković bio je muž jedne trpeljive žene, otac 3 ćerke. Njegovi kumovi bili su Branko Veselinović i Branislav Nušić, a jedan mladi čovek koji je tek prispeo u Beogradsku varoš, Ivo Andrić, voleo je njegovo društvo. Spomenik velikom piscu nalazi se na Kalemegdanu i rad je vajara Nebojše Mitrića, a bezbrojna obeležja u njegovom rodnom Vranju podsjećaju nas na život i postojanje velikog srpskog pisca.